Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecraft preživljavanja. U današnjoj epizodi igram Minecraft preživljavanje koje smo u prošloj epizodi igrali sa Eminbegom, ali danas igram sam zato što je nošao negdje, ne znam ja gdje, uglavnom nije to bitno. Kao što vidite pada noć, tako da možemo da prespavamo. Dobro, mislio sam da ne mogu još, ali mogu. Evo ga, vidite kako je lijepo kad je dan. Uglavnom u današnjoj epizodi ću da skupljam ove materijale, drva, kamen i to, i započet ću kuću praviti, a u sljedećoj epizodi ćemo završiti kuću sa njim. Uglavnom, prije samog početka, lajkajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce ako želite još videa i iz nekog razloga smo izgubili 2 subscribera, tako da ajmo da se vratimo opet na 41 subscribe, da nismo na 39 i da dođemo do 50. Uglavnom, pretplatite se na Saketa na YouTube, dobar je lik. I prošlu epizodu ste baš podržali, imala je dosta pregleda. I hvala vam, znači, i na svoj podršci u komentarima i sve. Uglavnom, niko u komentare nije pisao koji biom i da li da pravimo ovdje kuću, tako da ako vam se ne sviđa ovo mjesto, danas ću započeti kuću, ako vam se ne sviđa ovo mjesto gdje ćemo praviti kuću, vi samo pišite u komentare, mi ćemo naći neko drugo. Vidite, ovdje imamo i rijeku, imamo sve. Učinilo nam se tamo nešto, ali nije tu ništa. Mislim, vamo nije rijeka, već je ovdje vam rijeka gdje smo mi. Dobro, uzet ću malo i brča za svaki slučaj, znači možda budemo malo unutra koristili brča. I hoću da malo veća kućica bude i da bude nad 2 sprata i da bude lijepa. Tako da ja ću na primjer živjeti na gornjem spratu, a na donjem. Dobro, meni ide ovo skupljanje, skoro stak sam skupio. Skupit ćemo stak pa ćemo onda započeti. Pa ako nam bude falilo, skupit ćemo. Nikakav problem to nije. A uglavnom, ako u ovoj epizodi stignemo da idem tamo vidite, ona podvodna građevina ima, ali nije ona velika, već je ono gdje budu oni zombiji. I tu sam vidio da ima ono gravela što se može metlom razostriti. Tako da ćemo možda njega ići istražiti ako stignemo kuću, ja. Ne znam šta priča. Sad kuća gdje da bude? Znači, ovdje bi volio da budu neki putići uz rijeku. Možda ovdje ovako stanite. Samo da sad bez veze ovako obilježimo da znamo od prilike kako treba. Ovako. Da li je ovo premalo ili preveliko? I jedno i drugo. Šalim se, nije preveliko, premalo. I ovo je, ja mislim, premalo, možda još do ovdje vama. Evo ovako do ovdje. Dobro, nećemo igrati u ovom licu zato što je teško. Mislim da je ovo dovoljno. Velika kuća. Samo da uništimo ove ovdje nepotrebne blokove. A ovo je jasno solidna kuća. Sad ulaz, ja mislim da je bilo lijepo da bude s ove vam strani zato što je tu rijeka i onda ćemo odmah moći most tamo napraviti sve. Vidimo samo da li je ovo simetrično. 13, dobro je. Sad znači moramo 3, 4, 5. Ja mislim da bi bilo dobro ovdje staviti. I ovdje, znači da bude sredina, ali ja bih možda čak malo proširio ovaj ulaz i vidite kako će to biti. Znači, možda da ogulimo ova sva drva, joj imam ideju sad kako moglo biti prejako.
Znači, vjerojatno će se Emin iznenaditi kad vidi epizodu, ne znam da li će gledat. Mislim da će sigurno, pošto je ovo naše preživljavanje, ali dobro. I sad uzmemo cobblestone, ja mislim da imamo cobblestone. Imamo. Stavimo. U stvari neću sve cobblestone, hoću malo i andesite ovog uzeti. Zato što se baš cobblestone i andesite uklapaju. Ovako, i tu stavim jedan. Evo. Dobro, nije loše, znači. Samo da ovaj stup da ovdje završim, da ima kako će to izgledati. Put će sjekera. Sad ćemo napraviti drugu, nikakav to problem nije. Ovako, tu i ovo je već završeno. Dobro, nije loše, ali ne znam da li će ostati ogulje na drvo. To ćemo vidjeti, znači kad budemo pravili okolo neke građevine, vidjet ćemo hoće li se uklapati. Uglavnom ovaj kamen će ostati sigurno. Sad, ne znam da li da bude sve ovako kamenova. Ja mislim da bi to bilo dobro. Ajde da prvo napravimo ove stubove. 2, 3, ovo mi ne treba. Znam da će nam falit kamena, ali dobro tu. Znači ova serijal hoće da bude nekih 20 epizoda. A moje preživljavanje će vjerovatno do 100 epizoda hoću da izguram. Evo, nisam ovaj gulio. Dobro. I sad imamo kako bi to bilo. Ovdje idu 4, i onda ide ovako gore. Ovdje će znači biti prozor od 2 bloka širine. I sad onda stavit ću samo... Aha, ovo je full damage. Stavit ću samo ovdje u lijevu ruku. Da bude lakše postavljati. I evo na primjer ovdje gore. Dobro, solidno izgleda iskreno. Samo što nećemo ga dovoljno. Mislim, hoćemo za ovaj zid prednji. I jedan. Ovdje ćemo staviti drugi. I ovdje je treći. Ne sviđam se ovdje, bolje ovdje možda. Zato što ovdje nekako da bude, znate. Nijemo kako se izgleda, ma dobro izgleda, iskreno. S obzirom da će tu biti, no ništa stvarno vam neću govoriti, pogledajte sljedeću epizodu, ja ću ovaj napraviti možda malo ovaj prvi ispirat, pošto sad morate iskupljati kamen i sve. Neću ništa više da započinjem da sad skupijem kamena još. Ovo će ostati sve ovdje. Sad bi bilo sam dobro da iskopamo ova 2 bloka. Dobro, vidite, ja trebam lopatu napraviti. U prošloj epizodi sam rekao da mi ne treba lopata. Ajde, još potrebste, evo ga. I sad sam malo gore da odbijem ovo, zato što ne vidim da mi se spaja u zid zemlja. Ovo se ovdje može sve srušiti, mislim. Znači opet kažem, ako vam se ne sviđa ovo mjesto za kuću, vi samo napišite u komentarima neki dojam ili nešto gdje da živimo, tako da mi ćemo samo ovu kuću srušiti i pomaknuti na to mjesto gdje živimo. Ovo više ne treba ovo ruti. Evo ga, znači ovako da bude malo to ljepše i ovdje ću ovako prokopati koji blok da znate da bude prirodniji. Evo sad da ukopat kamen. Znači ne znam da li idemo dublje ili manje od dublje. U stvari ćemo gore pri površini zato što vi ne vidite ništa kad sam ovdje. I imam ovdje i andesite, sve živo.
Samo sam ja trebao naći Irona za pickaxe, pošto ću se ovako napad dosta, ali ne veze. Evo ovaj put je već. Treba mi ovo i napravimo samo. Čini da li vam se sviđaju imaju malo duže epizode, ako vam se sviđaju, napišite u komentar, ako ne sviđaju, onda recite da vam se ne sviđaju, recite da opet želite po 10-15 minuta. Dobro, i ovo će biti nekih 10-15 minuta. Znači kopamo sve i andesite i tam nešto god naleti. Diorite mi se učinio tu, ali ipak evo granite i diorite neću, pošto su mi nekako ono previše se ne uklapaju, da kažem. Znači, bit će ovo zanimljivo preživljavanje, vjerujte. Sad, ovo vi ništa ne vidite, ljudi, ja tek sad pogledam na objes. Stanite samo da se popnem gore, da prespavam i da uzmem jedan torč da ovdje dole postavim. Dobro, evo me ovaj torč ovdje ni za što ne služi, neko će se rušiti kad bude u kuća. Gledajte sad koliko je bolje. Tek sad vidim ovdje. Jako je zanimljivo ovo skupljanje kamena, mogu vam reći. Koliko sam skupio stek i 7 komada. Koper mi ne treba. Pa skupit ću neki 2 stek i po ćemo skupiti, onda ovo se ne dovoljno. A Emin Beg je rekao ako do ovog ponedjeljka sad što dolazi, dođemo do 50 subscribera, on skače sa balkona. Uj, dobro, ne treba više kamena. Da vidimo sad kako ćemo, znači ovo ovdje, samo da stavim andesite u ruku. Kako sad ovo? Znači ovdje ćemo staviti sve cobblestone, ne treba andesite. Ovdje možemo staviti andesite ovako dole i ostalo kamen. Dobro, ovo je već iznutra kući, tako da. Hajde da mi sad prvo postavimo ove zidove, ali sve cobblestone, pa ćemo onda kasnije popunjavati sa andesite. Dobro, tamo prođemo kraj ovih često ovdje. Neka ih odmah unutra u kući neko ostane. Maj, nažalost, moramo da šepiti, ali ne vezi. Sad ovdje kako ćemo da imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači ima sredinu, ovo je sredina. I tu bi mogla jedan stup da ide, ali stanite da začepimo ovo dole skroz. Stan da uzem drva iz česta. Evo ovako ovdje lijepo stubić. Dobro, znači bit će svaki prozor po 2 bloka. Samo da ovdje postavim cobblestone. Uglavnom, znači sad možemo postaviti, ne ovo. Možemo postaviti kamen, znači ovako. A ne. Ovdje nisam trebao postaviti. Možda će biti 2 bloka, stvarno je to lijepo. Kako ćemo sad ovdje? 1, 2, čekaj, imamo sredinu. Koliko bi ovdje? 1, 2, 3, 4 bloka bi bio prozor. To mi se ne sviđa, a kad bi stavio blok ovdje i blok ovdje,
To je već prihvatljivo, ovdje ja sredim da bude jedan mali prozorčić. Dobro. Sad ne znam da li će se mi naljušiti da bez nje pravim kuću, ali vjerovatno neće. Ono ništa neće da snije ovo sad. A ja moram danas epizode izbaciti, pošto hoću da svaki dan izbacim epizode. Vama ako se sviđa ova epizoda, lajkajte, ako vam se ne sviđa ne morate, znači nikog ja ne tjeram da lajka epizodu, samo vi, znači, ako vam se sviđa lajkajte. Da ne bude MC Player moli za lajkove. Dobro, znači zidove sam završio za prvi sprat, znači drugi sprat će biti malo širi, vidjet ćete sve i ja bi sad trebao džemije sad dole, da odem samo nakopat malo, pošto već vidim da neće biti dovoljno endosajta, a ovdje imamo tu ono endosajta, tako da bacamo se na kopanje. Uzet ćemo nekih 30 komada. S obzirom da mi je cobblestone bilo dovoljno stek otprilike, ovog je dovoljno pola steka, zato što ovog ide duplo manje. Evo pućem pickaxe, ne veze, ne trebam više, ja mislim. Sad, znači da u ovu ruku stavimo još jedan pickaxe, moram napraviti samo kako da dođem do ovdje. Ajmo krenuti odavde. Znači jedan ide ovdje, jedan ide evo ovdje na primjer. Dobro, jedan ćemo staviti ovdje, ovdje. Evo i ovaj čošak ovdje da ne bude prazno. I onda stavimo ovdje i ovdje. Ovdje ćemo staviti na primjer ovdje i ovdje, dobro. Ovdje stavimo ovdje. Koliko sam puta rekao ovdje, dobro, nećemo više govoriti ovdje, do sada. Tu, tu. Dobro, i tu. I tu. To je to. Znači moramo samo još iznutra malkice. Ovo što vidite ovdje, je sad stavimo ovdje. Dobro, i tu možemo staviti. Ovdje gdje se stubovi, znate. Pošto iznutra mora da bude lijepo. Eto ga, i sad možemo iskopati pod i napraviti pod, ja mislim da je dosta za uvijek. U stvari sam ću iskopati, pošto ne znam od kojeg drveta da pravim, hoću nešto da iskomplikujem malo ovdje, znate. Će mi lopata, šta je ovo sve pucao nešto? Ja se nadam da ćemo što prije doći do 50 subscribera, pošto jedva čekam. I ovdje ćemo staviti jednostavno cobblestone. Eto ga, i ovo ispravimo inventor i... Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno stavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!